Kaying bishar bahakli jog jilla kalai terik unai tung kala takranya ke Harijan Panchayat Komiti halor jing panchayat shiri jongkai ke Sarkar Jilla berkumjo ya kaying bishar. Kami bishar dalam khmat ki argut kinong bishar kata Chief Justice Sanjeev Banerjee baru Justice W Dingdo hawa bishar ki mokoduma halor ke jingweng ikini ki nong snong na Harijan koloni thamyo maulong kalong balayo I bak HPC kayale ban panchayat shiri ke Sarkar Jilla berkaying bishar kumjo. Kalau kenturu ik Sarkar Jilla ban shimik sin jam ki badan kam ban pendep no Hamstead ya kani ka kam. On sarap yang yakni kamat hakmat ke yang bishar ka kharphra tarik unaitung ban lakhmi linti bak Sarkar kan ai ka kaipot halur ke jing pentelun yakni ka kam. Mencim benai ke HPC kala pediang ke jing terwaj ke Sarkar ban penkria no iki shikajaka juga Shillong Municipal Board haringkar ke jinga jingmut ban penbet ki katuk ani ke jing duna. Laru ban kedau hangni badangshan ke Sarkar kala kentaj ke jing terwa ke HPC bana jaka kumba arspa mitar saudong shakilai spa sapu arteli ki longyeng haka European Ward nalor ke jing pelut pensep haka baishna yakini ki yeng.